yana maganga amakwera yana maro airaba nchoba itochengera ao nonya para basira matma abande basira barase chinyumba chao abande bakwera samaboko y'abanyagitari itochanigwa n'amakwera ya Geresarache nasiriwe itochanigwa n'amakwera ya Geresarache nasiriwe remerera abamito itochanigwa ase oyorarire emangeyo kuboke wango chere mwangoida waria bozi barareta se yeso baboke tawe memere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe remerera abamito itochanigwa ase oyorarire emangeyo kuboke wango chere mwangoida waria bozi barareta se yeso baboke tawe memere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe Tigaire tore moyo tiga toro se chinchera cheito na tora somonere tu koro kawa kiwa towa kena oh gakiaba mito abatu tigaire tore moyo tiga toro se chinchera cheito na tora somonere tu koro kawa kiwa towa kena bacheru remerera abamito itochanigwa ase oyorarire emangeyo kuboke wango chere mwangoida waria bozi barareta se yeso baboke tawe memere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe remerera abamito itochanigwa ase oyorarire emangeyo kuboke wango chere mwangoida waria bozi barareta se yeso baboke tawe memere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe remerera abamito itochanigwa ase oyorarire emangeyo kuboke wango chere mwangoida waria bozi barareta se yeso baboke tawe memere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe abamito remerera abamito itochanigwa ase oyorarire emangeyo kuboke wango chere mwangoida waria bozi barareta se yeso baboke tawe memere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe remerera abamito itochanigwa ase oyorarire emangeyo kuboke wango chere mwangoida waria bozi barareta se yeso Academia Familia Tigre. Nuestra suma y baraka ama abana de Modestia
na abachikore modisia na bakirwango byonse okubaye muri kumare yagamuje laini yirego ani solitari pia kwa maskani mali kutia modisia ito na wanajenga abantu bayikirebe ndwango ao asije kwa maskani mali kutia modisia ke बाद एक मत आएगा ना इस बात क्या बारिश वे अब राइवे टू स्टेशन है आराम ना बारी बात है भाई करासा आवाज़ में करासे के बाद के क्या मोइनो आज तो आगे दिन लोग बेगा दिन लोग भी फैमिली बावरी करासा nanti kan tu आगे दिन साथ में ना आवाज़ तो आगे करासे चुरा आगे असना किया आवाज़ आवाज़ को आगे tambah ini rasanya kia kabuat kuenya dia sengaja kerang. Apa jangan apa badi sebalik dia sengaja perlu masukkan dengan modisasi ni akhirnya. Kalau ada bang cinggu juga sengaja. People na tunyako ile program mwangu bwango abantu amagotebyo nyembara ikaiga naona bere egento egeke kiokoganigwa mono bono okay tigansabe asengenjo balenchera gocha tunagosome kifungo tuombe. Wetu Baba muumba mbingu na nchi, ni wasaa mwingine tumekuja mbele zako na mbele ya kiti cha enzi. Kwanza tukishukuru, tukiinua na kulimidi jina lako kwa sababu wewe ni mwema. Umetuongoza maisha ya kila mmoja wetu tangu utotoni hadi siku hii ya leo. Siku hii ni ya siku ya kipekee Mungu wetu kwetu, kwa sababu tumekuja kuomboleza kifo cha mpendo wako ambaye ametuaga. Ulimweka kando katika huduma yako, lakini hivi leo Mungu wetu amepumzika. Tunapoomboleza Mungu wetu, utuongoze. Roho wako Mtakatifu atamaraki, kwa sababu alikuwa ni mtumishi wako Mungu wetu. Tunaomba rehema na neema ili kwamba utuongoze tangia mwanzo hadi mwisho. Roho wako Mtakatifu anene pamoja nasi, na baada ya masisi haya kila mtu aseme umekutana naye. Ninaposoma fungo uwe pamoja nami, uniongoze, ni katika jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Nisome ngane nkego tebanga dead ama kweli in reverence to the family. Death ama kweli anyolire mwanya bantu in reverence to the family. Ege ntonkere kero yo mama nyete omolike bwegetabu kia omolike bwegetabu kia murandi kia daisano agotebanga engana nerekero omonto amanyete somera wango mulisi kiagera togokunaiga tokore tobwatanie torenga engana nerekero omonto amanyete moliki Sulemani ngakia okwana abale moyo mbamanyete ngamba kwe abale moyo mbamanyete mbakoreki mbaraigwa omulisi airorerango abale moyo mbamanyete ngamba kwe abale moyo mbamanyete ngamba koreki mbakwe igokero omonto buno ensano omaete nokwe korenda abakure tibamanyete gento kende tigera abo omulisia. Abale moyo mbamanyete mbakoreki mbakwe igo buna toraiga tomaete ntokwe encherene neri ekero oyo kura araria na manyete ngana ache gokoreki ache gukwa, lakini ekera akure
tamanye tige kento kende enelingana linene iwa bana banyasaye omonto nane nabara amenya mono isane mweke bungo bitatu kosomera bwangu iga twako tobwataniga tosoe program immediately isane mweke bungo bitatu abale moyo bana bamanyete Mbakwe ko abakule bamanyete kende egetekenene abale moyo bamanyete Mbakwe omonto onyo omonto iboira abana liga nelimo abe moyase engaki emyaka emenge nyora matukobo gimabwaye abeira amange kolendete gogetie ase binte biya obogima obwo amenye tale moyo na tatinde kwa samasikani abantu omonto nko bale moyo emyaka emenge obogima bwaye bwabo obuya obintu bya okole ebintu ebinene onyora onyene ndagira bwate isaine lakini kinachukua wapendwa tulopendana, kinatuacha tukiwa na machozi. Ee Mungu tufariji. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa tulopendana, kinatuacha tukiwa na machozi. Ee Mungu tufariji. Makaburi yatafunduka, wote walolala watafufuliwa. Siku Yesu atakaporudi, tutaonana na wapendwa wetu, tufurahi pamoja, kifo kitashindwa. Kwa hivyo tusilie kama wale wasio na matumaini, usilie, vumilia, kifo kitashindwa. Makaburi yatafunduka, wote walolala watafufuliwa. Siku Yesu atakaporudi, tutaonana na wapendwa wetu, tufurahi pamoja, kifo kitashindwa. Kwa hivyo tusilie kama wale wasio na matumaini, usilie, vumilia, kifo kitashindwa. Abako bano chikokora mokomone stage kwaya ebe maega yabo. Hata mbinguni hakuna kifo kamwe, ni furaha tu. Adui wa mwisho kuangamizwa, ni kifo.
hata mbinguni hakuna kifo kamwe, ni furaha tu. Makaburi yatafunguka, wote walolala watafufuliwa. Siku Yesu atakaporudi, tutaonana na wapendwa wetu, tufurahi pamoja, kifo kitashindwa. Kwa hivyo tusilie kama wale wasio na matumaini, usilie, vumilia, kifo kitashindwa. Makaburi yatafunguka, wote walolala watafufuliwa. Siku Yesu atakaporudi, tutaonana na wapendwa wetu, tufurahi pamoja, kifo kitashindwa. Kwa hivyo tusilie kama wale wasio na matumaini, usilie, vumilia, kifo kitashindwa. Makaburi yatafunguka, wote walolala watafufuliwa. Siku Yesu atakaporudi, tutaonana na wapendwa wetu, tufurahi pamoja, kifo kitashindwa. Kwa hivyo tusilie kama wale wasio na matumaini, usilie, vumilia, kifo kitashindwa. Makaburi yatafunguka, wote walolala watafufuliwa. Siku Yesu atakaporudi, tutaonana na wapendwa wetu, tufurahi pamoja, kifo kitashindwa. Kwa hivyo tusilie kama wale wasio na matumaini, usilie, vumilia, kifo kitashindwa. Tufanye kazi yake.
kazi yake, njoo leo tufanye kazi yake. Ametualika afisini mwake, mavuno ni mengi, wavuni ni wachache. Njoo leo tufanye kazi yake, njoo leo tufanye kazi yake. Ametualika afisini mwake, mavuno ni mengi, wavuni ni wachache. Njoo leo tufanye kazi yake, njoo leo tufanye kazi yake. Nyekene nabo gusaba usabire family nabonde umutiko ni umutangani w'ikanisa nande ninyegenete nga enchera tubegete na turakore mirimo boigo nari welfare igobona abadiko na deaconesses bale mabonsi pi na abangi bale nabo mugoste na musaliuti na guisaranse kya tena kwa niaba ya kanisa ya Muma na kwa niaba ya district kya ndego umuraina ndi welfare district ngima nabona ataka una muikaranse mo monchokania maiso watara imukia magoko igoro inclusive iyo asobwamo tigango tubasaliute lyo musangerekano kubawa kingano toramo asenge nchobo mbia mono sana. May God bless you. mona ibe kwa ya rura ya terere ya Muma choni orairali na abo motareta be kwaya oyo aereri na rore gosio abate kutubwatisi umuyego igango bakwani mbuya muri mwensi omulisi oyo igango sinyugo kwanu ubuya bwaye kutigankwane omulisi achagete obu director bwaye 2022 nali alengo omu director omunene bwekwaya agakora obu director kero yaika 2023 nkabo mokonyi oye akaigu bobe angakire simya ndebi omwana ulia ogende kwaya mapema nini wete bobe tinkonyara goika nabona alego tema naikirana namuwakirise kogera nero orengo monone agaika gasoa kuigu bobe agante ibone kiruta ndoji kwaya igo manya nini wete bobe nabona atemete ngai komiti nkamubwatira libagerio ekera ikoruara mono boneke togenderete kwaya agaike kerare nke kero mirobiri egenderete nabona ari kumwakire simi na mutabi mulisi to ikire gaiga abana kwaye bateba igeto bangete iga na iga tabwate mangana mange nabari gota na umwaro raigo bana kwaya mbanja kora bono andu mnange togenderete kunyakore mirobiri na bagwake simi obori ngai mwaikeire amatayi twekira asegete esengo sinyuna bonko mubori oraireka ongere sonte binga korage ndogete na gendogete twakorabo igaso bwenge yaika 2024 mulisi bona ka ruara atali gochana kanisa buya igo bono ngabe kubono ngabo mu director monene nere ka ruarete no alengo mopole ekitoko tali kutusumbwa no ni kwaya ale gotoira ngora ale ko banse no nyolengo muraya igo twamisiri omulisi twamisiri omwana kwaya twale goche kubwatirana nere mireme yiga igo bono ngoteba mutu saberani ntubwata mayanda tigante ebye kwaya yonsi etenenera asali utiga sinze yaye abana kwa salutia taransa bon inao sikie tunaongea nini. Sinji ayo narangerie head deaconess gwe kanisa mitetina ayo abayete omugachenga kiyo mulise John are omulise mutana kanisa kwa ngatariyange nyanjere taisi tayo tayange nyanjere bana kana kure kanisa ndende bake kure kanisa naende bakwane as a family naende karona aligereriga oyino igare kegorikiane konye timanyetio yora manene ase miaka ya 70s oyino nabeto murai gwe kwaya
nabonda inyure baba Wilson Onyoni baba Amenya n'abandi ntanyare kwinyura bona paka Nyamondo ekero twabwate kwaya ya district n'oyo amabubu abarayi bona nainche anaje tekugundwa ng'ekero ino arumurire Nairobi nainche bona arengo murwaire nabera Nairobi negitari umutinyo yo nabo yanyarekanete nasaga nkonya ngacha narenge korara igo nare kubwatwa koboko namanya gukorera singo ndoche lakini bona karongo ikanka nyora ngosirire nane no tware nko mu Nairobi nabona kumeti sana inki nare gote ntwabera tokomo mbwango twarwete district ye tukagana ndoni akaro to kwagacha no nyine binte biga nona arengega iga gukwana kiria gakora wono nche nare gote bi family yo ino asa tigeri tengeriga timwira na maega marange abana baitu ekero ntumuna barisha tuli kanisa igo bagocha naende baba baasi bona record yeito igasi twakorire nkongupa yachaka kororekana tibwatie matunda iga abana baitu nonya tukuruo ekero narware tinche nabugite ngabaro naruro tindiko basi lakini yasa nankonya tinondiga igo nare gotebia abana baitu mugaka muno wina ararire tabadali tubwati chimbara turuchiaye nali turanyora masini umulisi mbuya muna soko ngariba nabona ari gote gukwana mange sana ikigara twakorire miremo amoiga ekwaya amaga chokiregento na intu muna mwato irandonyo kwani aba y'abantu bandonyo na intu twalere twasiya saba sini akiri rende ye mu mwana ere kanisa yani ntangani ababongo sibakona gukwani kanisa cyonse kira mu mwana ere kanisa ntangani iga cyonse cyakira ono rego ngari kenuri ari maate lakini district no tora e kamisenda no tora turena nyansiongo na kenuri na mu masa tukire yobona sema mbire iga singe inchurati na miaba yo abalisi bonsi be district kula bakwani ande mwezi kwani angumbu ya more iga ya mono sanya saye bwanchire twakira sega ngeyemo gosirio murise ito joni okechi oino kwanyo yo murise omorora asetore palistore mu mai gambali bange twainga bange twatanaka kwanda ndonyo yakinturange 30 inga na batano na babere tora balisi asekanise ye teziti ito ya muma ekina ngote banke liga ime ya Yesu no bogima bole ime ya Yesu no morembole ime ya Yesu no bwanchani bole igana kutoka twesi abatwakira tomanyenga Yesu Kristo nero bwato bugima bwaitu nero wokinia kurwo mokepa komo nene iga bana banya sai mwacha manyanga Yesu nero bwate chinguru chonsi inkina ngo kwano so mwana like muntu kwa ya so ina atigeire kwende yaye naye nye bwate lele abo ngona abana bo ino isomo je muna mwana le muna moro igere tiga tabutwanda mowe moweka noyo polisi ba minto ba rure isiko eri district ba rurare twabakaribishire nga and omuma eyigwe nga ejenega yo mulisho ito John Oino Okechi igoti ngo twara mange ngone ngo basabira mwesi nga Nyasaye tiganga abakonya kiroyo omocha arushege ntaiga ayanga mona kirakyo tingo tiga igogo ikansabe egere Nyasaye ne rate ngomana yonse to sabe oyo romu ya naino mwanchwa tata Nyasaye itore igoro ense yiga ya bene twakwakere ngambu ya mone kyaga kwa twancheire twaruri chingongo nyekense Nyasaye to twakira era keroyo mota tata Nyasaye tigako bake kwesi kene na mone kyaga kwa mwanjiro chaga omusangerekano boyo minto mulisi John Oino abo musangerekano bwenge njomono nonda uchama otara onjo kekiana etato itore iguru abagani ba minto bakira ne kigali abane namaguru twabege sama bokao nekaba bayirane Nyasaye wayani buya ekara musangere nyogende tege Nyasaye obwanjani bwa bare kanema na masikanya kanema ekya Yesu ukesna watu gambere tiganga yayikira igwa gwa sore wetera so buya bwa ono bwano Yesu Kristo yo motoyo ito amen buya mwana mulisi asoko ngalibaga asante. Chukua fursa hii kusema ya kwamba nyote mmekaribishwa
kwa ajili ya mwenzetu ambao ametoweka. Sina mengi ya kuzungumza juu ya mzee wa kanisa ambaye ametuaga. Nyakati nyingi amekuwa nje kama mwalimu akifundisha katika mahali pa Kuria. Alipostahafu ndipo alikuja akaungana pamoja nasi katika kanisa hili. Vile nijuavyo ni kwamba wakati wa ujana wake huyo Ino alikuwa mtu ambaye anampenda Mungu. Wakati ule ya miaka ya 70 na 60, kikundi cha vijana kilikuwa kinaitwa MV, Missionary Frontiers. Hivyo ndivyo kilikuwa kinaitwa, na yeye alikuwa mmoja wao katika hiyo kikundi cha waimbaji. Kile ningesema ni kwamba wengine ambao tunaonekana hapa tumefuata nyayo za wazazi wetu. Hatungekuwa hapa kuzungumza kama tungeweza kutii na kufuata mtindo wa baba zetu. Kile ningeomba, najua Mungu halali, Mungu anapenda. Siwezi kusema ya kwamba Mungu akipenda. Mungu anapenda kila wakati, Mungu anapenda. Vile mama anaendelea kwa kwaya na yule msichana wake kwa kwaya, ningeomba vijana pia wafuate mtindo wa baba yao. Urithi mtu anaweza kupata kutoka kwa wazazi ni kufanya ule uzuri na kuendeleza ile kazi ambao mzee ameacha. Baba murabali bane maeta tutene ine kanisa, na tunazungumza kwa niaba ya Mungu, kwa maana sisi ni watumizi wa Mungu. Tunajua mahali dunia inaelekea. Hatusemi mambo ambayo hatujui na tuoni. Mahali kimbilio wakati huu kwa vijana, kwa wazee na wakina mama ni kujiunga pamoja na Kristo na kufanya kazi. Ni mengi ningezungumza juu ya Owino. Alikuwa deacon wa miaka kama miwili, akasuka ngazi akawa mzee wa kanisa. Tumefanya naye kazi katika kanisa hili. Akiwa mzee wa kwanza katika kanisa, alituweka pamoja kama wazee, tukatengeneza kanisa hili ambalo lilikuwa limeseheka. Kwa hivyo ningesema ya kwamba ni mtu ambaye alikuwa na bidii. Tuombee jamii yake. Tunaamini ya kwamba Mungu atawasaidia na Mungu atawaelekeza mahali pazuri. Kwa hivyo wale vijana wangu, watoto wangu, kila ningependa, kila ningewajia, muwe hapa nyumbani, muwe nje, muungane na Mungu na Mungu atawasaidia. Mzee amefanya kazi yake, amemaliza. Yeye amemaliza. Mwendo wake umemalizika. Mungu ndiye anajua mahali atamweka, na Mungu awabariki. Hebu tuombe. Baba ni Mungu wetu. Ni huzuni kubwa baba yetu, lakini kwa sababu wewe unajua, hakuna jambo ambalo linatendeka bila wewe kujua. Mzee Owino amefanya kazi yako kwa hii miaka yote ambayo umepatia, amefikisha hapa. Tunaombea jamii yake. Mungu zidi kuwawezezea na kuwapatia nguvu wakati huu mgumu. Mkutano wa leo tumekabidhi mikononi mwako, tukijua ya kwamba Mungu wetu utasaidia na huu mkutano uishi vizuri. Kuwa pamoja nasi mpaka tamati. Ndio ombi letu katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Pia sana Mauricia.
Koruo Mountain View ebwati Nisago ete kiriri kiama kweli Nisago eta chindo chichikoruma Nisago eto morere kebe meri Omane no nenere ngubayane Omane no nenere ngubayane Nisago ete kiriri kiama kweli Nisago eta chindo chichikoruma Nisago eto morere kebe meri Omane no nenere ngubayane Omane no nenere ngubayane Togo ika aria igoro seito Nato nyora basani baito bonsi Nato goka motwensi togo chenga Togo tera twaye buire ense Togo tera twaye buire ense Togo ika aria igoro seito Wakamwambia huyu mwanamke kafumaniwa akizini. Yesu alikuja kuokoa kilichopo
nyagera nchoke chinjiri kubarasa kila muna mure go bonde wakatoroka moja kwa mwingine, akamwambia ewe mwanamke, ondoka usitende dhambi tena. Walipoona makosa onyale kurwa subusibwense korango iga biamono ase bali batamanyeti nje Pastor Fred Ogango nona akabeira mo pastor about 3 years ago twakorete emirimo na John karo mulisia ekanisei wonekana nyorete ng'a onyale kobokurara kurwa subusibwense nabona inchi narang'ang'iche ntebe pole as a family kigona barata mongi na pole bali bonspi banyale koba ekanisa pole ekogera amatuko tole na amatuko yomoerio igo eganataka sombre kebunga kama gyoka iga timazo no ng'anjire chairman kebunga kama gyoka elinde ng'ende egetabu kia Hebrews Abaibirani komene amo ekabungo ikomena bitatu Hebrews 11 verse 13 ababosi bagakwa bale no kwegena bataranyora ayo baliere tuira kwende bakayorora kurwale na kuyakwania bakaorokiyo ekinali gotabangelinga tomenye buya ngakogera amakweli igagochanchere yonse nakiakora sengura eta ngotebya abantunga nyomba omwaka no mongi nonye mwaetana mwako kogende safari gakuirana tigakona ko batasimu nale tigakona kununu mwaka kairanire gachaye nonye mwaruana gakurukurugesie ligocha anya tuma tiku smile ayeka wene yigo yali monyi wete bona kasi obago bweto boroboke bona bana batanga bana bali batigara kiro monto muna toleiga amakweli nga yale nase muko yaitu tigansabe asenge njo murandi korandi yale tusabe datumuya watu wanchira asinga ke twachira nabone familia yawe tigire maega na batu bagusabanga bali batigara twabekera sama okao obalende na intwe abatole moyo twachira sama tankaya tunachebi na bitu na banga twarara twaturemia Yesu familia na twesi go twasabira sita kisomo tulito amen pastor gango gondo mo pastor nyacheki a district igo nabona injinate abapole na ndengo sokande matanga nali kumnyoka kaigo na basabira maya district baikire ono Mauricia Johnson Moseti Korukenori Mauricia Keunda Senior Mauricia Samuel Keunda Mauricia Samuel Orenge Mauricia Chimonuanga Alexander Moseti Mauricia Samuel Keunda enini Mayunga Mauricia Wilfred Kinyanya Mauricia Erichi Onduso Mauricia Joni Onuko Mauricia Samuel Ositu Mauricia oigana kwana no akawera monaitu lakini current igare ase district ya muma ya ndonyo yes abere byetu ya kenge joto janato kuligiria somo saraba ono otwacha asisaba bwe amoto aja kurwa engora senge nchoyo minto omolisi oina asire kurwa sobo subwenzi wana yetu agosaba nkelinga olemi abantu ba olemi abamu abo batigaire amona ekanisa engima asali kushiriki onene yetu agosaba nyasawe cho twalete umusangiriko oyega so utwa gande koyo obenaye omunyakero base tukulia rero keremero bya gendete abagani abasani na bayiri bako balenchira go cyasenge inchuo cya kurupole esa ito twabe kya samoka nekaro bakoira na nyasaye twasabire amabira ye para bayira no buya bayikase singa cyabo
kwanje kwa tyo kole ke kero tora ba somo ye goega na ke auto sobre to ngenda sita Yesu motori ucha iteke bua nyuma yao, iteke judge kwaya, kwa mara yao. Wachukua watoto wetu, wachukua wazazi wetu, umeacha mayatima bila wazazi haki, wajane wateseka sana, umeua mabwana zao, dunia yote ni kilio, tujifiche wapi? Wachukua watoto wetu, wachukua wazazi wetu, umeacha mayatima bila wazazi haki, wajane wateseka sana, umeua mabwana zao, dunia yote ni kilio, tujifiche wapi? Tazameni msalaba, Yesu
kashinda kifo na mauti, akatangaza ushindi. Tukimwamini Bwana Yesu tutaishi milele zote. Tazameni msalaba, utamuona Bwana Yesu aliyeshinda ya dunia. Yeye ni kimbilio letu, kashinda kifo na mauti, akatangaza ushindi. Tukimwamini Bwana Yesu tutaishi milele zote.
wasonge mbele na wengine wapige mstari. Tuweke laini. Tuweke laini bia akando ina abantu abange bali bake. Nago sabanga omugako Margaret umonyene isebyara nyaro. Ndekera sabira abande bali karansa arapo abaiga batigare bameke statement because Dochenga oyo Mintora Bani amefanya kazi ngumu. Lazima apatiwe nafasi na ongee mambo mawili matatu ili waketi, si ndio? Thank you. Omochen ta tanyasai munoromuya nandorwa mabira manene wengine tokora koboko iga singicho ya maskani. Thank you. Njengoro kurapan yo matulinde seito ni tongo muinaga. Incho mogaka omag ikondo mwana gocha singiyega. Mogaka mbo na sira Nairobi. Twa temete ko moira kulingana na muna mwa temete ko morwari na incho tora temake lakini rende yasaga njaka murangiria. Ababati kara ne jumuiya njeno Catholic patinena na itu from day one rumaka serikali mama Rusi au ndio walikuwa na sisi pakandati si itu kuli mwaka serikali tukanya ranga tuaresi ni senfans tukana tumu mobility sim day pakata tabia asante. Bona rende warabuga aki mbale gukwana ne lieta lyo kasinga nje jumuiya urusho mobere Nairobi mpaka gusine cyo basere boka baberega bakwana marieta yobonya kero bongangere alafu no mweshimiwa na radio renge Nairobi akinera kwana lieta abaiboli bana baromwa barorera abansi abantu bamintukuru itonga abantu bamintukuru mukuru bansipi magenjengi manoera mwari kubeka mangana bya matenga bali mwaro magenjenjwa umwe akonya abonsi pino abaru umujito no manene basi bona rende bundi njugocha na James na nino sasa nyinyi mtaongea tu hata kama ni Kiswahili ama Kigusire mnaona iko rahisi. Asante. Twabakwa ni bya muri mwezi yali mire sende elieta lyane koro kunyariko Vincent oyo mangera koro kugongana lakini Nairobi no menyete kineji jirani cyane kuna kana ari Nairobi neji jirani mbiyamo. Habari zenu? Naitwa Bernard Omondi. Margaret ni jirani na rafiki ya kifamilia na mzee pia namfahamu. So tumekuja tufariji pamoja kwa niaba ya wanajumuiya Senate Nairobi. Pokeni sala za rambirambi kutoka kwao na amesema kwamba bado tuko na waombea kwa hii wapata. Asante. Family abasani na abairi kuba kwani boire buyayiga anje tinte tukwa na mono aseli tangoro ku James bwana ngani gere ko nyale bali masabali lakini ngomete Nairobi na Nairobi ali aba kusito mete Nairobi ali ntoramo banya apa kusi banyamira na Kisii County abu ambapo asoborai tolinse ya Labans Umaturi igoni Nairobi gali au siba Nairobi ntoramo ne acha maria ito Labans Umaturi igona kitu acha iga kwa ni hapa yapa kusi bali ba Nairobi abatanya akonya ali baga goika iga igotwanya goika iga kubuwakirisha igopore na ndete atogenda ngo sabire familia ye elinde nyale korema mbia mono Seito ense ye ya makweli naende ye vitina oh tari seito ongeza sauti
Igoro no seito. No seito, no seito. Igoro yo bwanjani. Yo bwanjani, yo bwanjani. Igoro yo morembe. Yo morembe, yo morembe. Aburo mwako ya chile. Yamure. Mongena ke muntu pole sana. My friend, Momurugio pole sana. Jengor kudan kani gundi. Mheshimiwa wa Nairobi. Sako kumonte ni pio. Naacha asengenjo mutuli ni kiongozi kia wa kusini Nairobi. Aendero musani onale. Uwa yateliala sana na asemene. Ekaranata yumo bungone uchande nante bimba taipole okorukutimu wanyonyi nando ngachiri busa tonte ngomongnori takora buya kato akando mukutano ndeiga mongwana ndo kurukusibuno ngakire sibuna nere ante inanya na pamendireri bwa ya mate ngomongnori takora tibuya gondo bwati akiyo kwana Amangana na sete tumekuwa tukishirikiana pamoja. Kero mchanga okoletwe na watu walenge wote mpaka mugiro yikire gai. Ndio tuata kwa katokoleki. Egere bari guchanga matengo maene mwako uri na igitari na twako. Ni ukweli. Ama kweli na yandeke kon mongono mu muikange. Kamuranja abana mo basakana musire mufike karibu sana. Tingo kuna siasa ke kiana rongo tana media. Kaki nakire kwege ne TV. Ninjiranga ne TV ya mubunge bwa ganja kanya maitenga ne carpet. Na kumiria. Kuchumuina abuni numuragare. 2020 numuragare osenere osensimba ba musieno ngwete bara kwa kwaninde. Hiyo ngine ni nyinyi mnajua. Ngana nchi sito Nyamira siasa na robingo korera lakini nende gusi no tutaite koreka. Mate na onye turaria kana kabaga tukiri no mugusio kuri kwari. Kere pasa ye gotoka etokurwa na gusibanyo. Taro. Digo bona tubate interest na gusiga Nyamira na undio yo sawa Nyamira kurwa. Nyamira county. Aba Nyamira ne rebera ire kona na be korte. Na kumije mutero bi. Angena beria. Bien, bueno, y no vamos a avanzar muy saranse. Estoy bueno ahí, ¿no? Aquí vos sabes monto puede ir, chive eso más como el que le digo. No, ya van a tomar colí yo boliani, abu va etani. Bueno, ahora me van a agachar en yombe, no como muro, no música. Ya no se chive eso. Mosara colí. Tu aje te enjera, muro yo con que ya no es, muro no es nada. Wabere kona oria Pascal vamos tener ninjara ngominyo kire mono to gocha matanga to joikero musaba ngibata gete to kaba jaba konya aquí mo konyora chiga sirigi chiga chinga nge bintu byo boliana ni oito kono boliana ni abantu na algo joso kamoro chene chinyo sai nanse ne tino mobero byego mpa to mwana obande ndinga ninga no muskal kebe ngo mwishimi ngo itiro muntu ndiwana ni Bintombire to kwana nka ke to anyonderi baga ande to ta kwana linde sakinde kongo kwana ko radio moko manyanga no mwana no kwana korunka abantu baito to ale chinjira chingiya to tige koliana ni abantu kibese ke to bakori yobo gambi mochora bagambi abaya mumuro ya aru Nairobi ame tororo obogambi bwa no akori Nairobi ande so Nyamira ekiraete pare gari komboninga anoso obosoro Njera ku imukiriri woro ogo tobugete nga so bona ne chipare chikora de osoro na manyete mo mateo maturi no ari ngana ndate vega sio kora nempe ndewa nini panto ba bara mu iriri bo matanga na to konya tugende bo I want to say this mo ko yongerie mechi mo roje nga bantu mbara bataka abono mojo kwene ne kali gochaga abono no mo gocha abono mo ikira lakini meroberio mo chango busa matanga muna ko bangali mo akora de Mangana inta kwa nito na oranya kwa nbo tote banya ka na ke ko oranya so ka ru cha ri ngende onda ri go ga mbi mo ma cho ga nda ri
ngoja kwikere bo yasimba ndigyo bogaba nande na bongo guga gose bono buirwa nembora bono nataka ngole goteba iga abayitene ni bomo yigo abane ngambia bono sana injira mwaga ndige pindieke na korumuna naje tigo rogaria urumoiso nde munango na kolire bintu bangire mokora nje ngoja ni sana sikero kia mayo mukondo ucio mwana ndeta motu mwana na aratiga kwana abana babatiga araba koyone mutie ko bayonge ato mwabateri amaene mutie ko bayongeria abanyama ngana ndika gukwane kama be tutigere nyasaye amaene bitombire toranyare ne bine bire totanyare onye nekibesa bali bagoita abantu batagete onye batomanya kana to algo changa igoto bayikibesa gicho mwago yakareki kinenda bono ntuma itingi bakogana gobono to bate abanga kina bora nyore nimerobiri ya nyasaye arenge tali monto kolete igobono tonya bugatera abu na tonya tigira abu kero korwa to baisa komenta kelio tate bigu kamoranje irari ngana liriri ya kwa iwa liriri bori tiga ngamaene nande uyam ndoje mugaka ntutu akore jumuiya mpaka the last minute pakoma fata gaja tokole misa tokamago jake savai igobono umujega no all protected by the blood of Jesus Christ ngamaene kanisa kaenda kanisa ende yonsi kichiko sabanyasaye mubo iso korandiko re kanisa randiko re anyasa mbiamono tiganya saba siseni na ndetora ninga kieni nyasaye karanje mbiamono Kisa wekera iliga chaki na bari esema yani okiria family bachi motu waiga chaki manyamu wako wayoro ishabia nguni tutakulaki watakuwemo na watakuwa wa kwanza. Tunaamini ya kwamba siku hiyo tutaingia katika ile jiji ambalo umetuandalia, mahala hapatakuwa na kifo wala njaa wala manunguniko. Hapo ndio matumaini yetu yalipo, na tunajua ya kwamba wapendwa ambao wamelala, siku hiyo tutaambatana pamoja, nao utaitwa baba yetu nasi tukiitwa wana wako. Zaidi ya yote mzee John amelala, na tunajua Mungu ulikuwepo. Hivi sasa tunapoendelea na sherehe hii, tunaomba uwepo wako uenende na kila mmoja, na zaidi ya yote matumaini tulio nayo ni ya kwamba John amelala katika mkono wako, na siku moja utakaporejea Mungu tutalihimidi na kulinua jina hilo. Kuwa kiongozi katika hii familia, na zaidi ya yote waonekanie kwa kila jambo, na wasikize maombi yao yale ambayo yataambatana na mahitaji yako, wasiti kwa bariki, na zaidi ya yote tuone mkono wako katika familia hii, na tujue ya kwamba Baba wewe huko miongoni mwetu. Tutakapokuwa tunaondoka safiri na kila mmoja wetu, na zaidi ya yote tupe matumaini ya ule mji. Kama tabibu mkuu, walio wagonjwa wote tunaacha mikononi mwako, utende mapenzi yako. Asante kwa sababu ya hii familia, uilinde, uichunge na waone mkono wako. Ni katika Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mwako yako ku Gideon nero yo mitomoke. Ngoni nchoyo mwabo monene na geko rantigeire mkwane kwa niaba yake. Ngondo molisi kore kanisa anya bikonkoru no chakia gushiriki no to gushiriki ase kanisa ejo. Biamono ase ncho watategerera. Abairi abasani omwaka jono ino ne family ngo bakwani mbiamole nkolera ngoiga aliboro musangara kana mbiamole mbiamono nanki tangira libageri tebe pole asenge njoyo gosirali bwa mogina Eunice gosirali bwa mwaka ino atebire pole ngakiechi gendo nda gutigana na masabo nyasako bolemu eliberera ndakiechi jeno mheshimiwa Roko momanyete asabali banka nabagani bono bamanyire ena tunanira igawe chake program akaigo asenge njo matangara amange tangana alenga moinelia abagana arongende mbaye ngora asego atebire pole aende pole nene ayande aba minto bali bamet Nairobi ni mafuria kofia asenge njega smokora utubwate si
ase bali baminto bagusira Nairobi mwatokonya mwatobaikeria iga buya. Asante sana na nimeshukuru. Asa ya make anje tigantigero mongino oli siringiri bubere elinda chana korosi chae bya mono nyasaba sisi kwamba mzee wenu ameshatuacha, ameshawacha familia yake na wajukuu, umeshawaleta mbele yako, wasaidie, watie nguvu wakati huu wa baridi. Baba ndio mnenaji na wewe ndio mtunzaji wa dunia hii. Hii familia yenu kupitia kwako Baba itakuwa ni heshima na watashiti kujua wewe ndio mnenaji. Kwa hivyo tumeshawaweka mkononi mwako, uwabariki wakati huu wa huzuni. Lakini Baba, wewe ndio mbariki, wewe ndio mnenaji na wewe ndio mtunzaji. Tumeshajiweka mkononi mwako kupitia kwa jina ya Yesu Kristo Mwokozi wetu. Mimi ndio mama ya huyu msichana aliolewa na sasa. Mimi nasema ni mmoja kutoka huko Ukambani, ule mtoto ya huyo mzee alioa. Mimi ndio nimetoka huko na ndio mama yake. Kwa hivyo ni asante kwa kunikaribisha huko Kisii. Nasema ni asante. Mungu ambariki. Haleluya. Nataka niseme majina yangu ni Pastor Mike Waro Nyatemo, na hudumu kwa kanisa la Dominion Chapel Yetago, lakini tuko na kanisa letu hapa Liteke ambalo linafahamika kwamba ni Dominion pia. Kwa hivyo nasi pia tumesimama kama kanisa mahali ambapo ndugu wetu Wilfred na mke wake wanakuja. Kwa hivyo nasi pia tumewatambua kama washirika wetu, na katika hii shida yote tangia ilianza tulisimama na wao kwa saidi yetu, na hata kwa ile familia najua kwamba makanisa ni mawili. Kwa hivyo tumejaribu mahali tuwezavyo kwa kusimama na washirika hawa. Kwa hivyo ikifika wakati ule ambao tutaweza kumuona, pia nasi tutamuona kama kanisa. Kuna mahali ambapo tuliparticipate, lakini tena kuna mahali pengine tutakamilisha. Kwa hivyo ningependa kusema wacha Bwana atubariki na abariki familia, na Bwana wa majeshi akaweza kuwafariji wote, akafariji mama, akafariji na watoto wake, maana ndiye mfariji wa kwanza. Kwa hivyo ningeomba tufunge macho ili tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nalinua jina lako, nalitukuza. Shukrani zangu kwa marafiki wale ambao wametusaidia, wamesimama pamoja nasi katika safari ya mwisho ambayo ni ya baba yangu ambaye ni mpendwa sana. Nashukuru semeji yangu kutoka kule Nairobi. Ulifanya kazi nzuri na Mungu awabariki. Pia namshukuru kasini yangu ambaye ni Samuel, walisimama pamoja na sisi kuhakikisha kwamba sele yango yao imeenda jinsi ambavyo inavyostahili. Pia ningependa kushukuru sana wana kijiji kutoka Muma kwa ushirikiano mwema pamoja na kanisa. Mumesimama pamoja nasi kwa sababu bila nyinyi hatungeweza. Muendelee kuwa na hiyo moyo na Mungu akasitu kuwainua na akasitu kuwabariki. Maandiko yananiambia kwamba ili kuenda kwa nyumba ya kilio kuliko kwenda kwa nyumba ya furaha. Kwa hivyo ningependa kusoma maandiko tu kidogo, kitabu cha Kutoka 14:13, alafu niende na Mungu akaweza kuwabariki. Kama kuna mwenye kuna Biblia angeweza kunisomea Kutoka 14:13, na Mungu awabariki. Musimame imara na mtaona jinsi Mungu atakavyowaokoa.
Leo hao wa Misri mnaowaona na hakuna siku mtawaona tena. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposoma haya maandiko, ni maandiko ambayo yananitia nguvu hata wakati wa msiba. Wana wa Israeli waliteseka kwa muda mrefu. Mungu akasikia kilio chao, jinsi amesikia kilio cha wale ndugu zangu ambao tumesalia na pamoja na mama yangu, na akamwambia, najua kwamba maadui zenu wanawaandama, lakini msiangalie nyuma, mtazame maadui. Kile ninachowaomba, angalia mbele na muendelee na safari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningependa kuambia mama yangu, mandugu zangu wenye tumesalia, tusiangalie nyuma, tuangalie mbele, kwa sababu aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Huenda ikawa maadui anaweza kukanyaga mahali ambapo unapokanyaga, unapoondoka maadui wanakuandama, lakini maandiko inanitia nguvu, inaniambia kwamba kuna mahali utafika, utapita na adui yako hataweza kupita mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama nasungumuza na mtu aliye hai. Angekuwa kuna mtu amesikia maandiko anasema nini, ningesikia amen. Anasema kwamba hawa maadui zenu ambao ni wana wa Israeli, ipo siku hamtawaona tena. Baba yetu ameugua, sisi hatujasema kwamba kuna kitu imetokea. Mungu ndiye anayejua. Lakini kama kuna adui, maandiko yananitia nguvu, inaniambia kwamba kuna siku moja tu mahali nitapita, yeye hatapita. Mungu ako na upanga mkononi. Kwa hivyo mimi ningependa kuomba kwamba tuachane na mienendo ambayo haistahili, tukamrudie Mungu, kwa sababu yeye ndiye kiongozi na kimbilio katika maisha yetu. Waende ikawa watauliza, huyu mama anaimba kanisa sana. Waende wakauliza, huyu marehemu alikuwa ni mzee wa kanisa. Waende wakauliza, alikuwa anaomba sana. Lakini nikisoma Isaya inanitia nguvu. Inasema Mungu wetu yuko mbinguni. Wanapokuuliza Mungu wako yuko wapi, waambie Mungu wangu yuko juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi sichasema kwamba siendi kanisa, ninaenda kanisa. Na wale ndugu zangu pia wanaenda. Kama kuna mwenye aendi, acha tuende kanisa, kwa sababu hapo tu ndio tunaweza tukapata msaada. Na ningependa kusema hivi mbele yenu, kuna wale walisimama pamoja na sisi. Kama kuna teni yoyote, baba yetu alikuwa pamoja na mtu, kama kuna teni alienda nayo, kuliko kusema mambo mengi. Kucha wakati tumemaliza sele, ukuje useme mimi nilitoa 50, nilitoa 200 na ninahitaji nirudishie, utarejeshewa. Hatukuwa tunachua kama baba yetu atakufa tuweke pesa. Lakini kuna venye nilisikia kama kuna teni ambayo mzee alienda nayo ambaye ni baba yangu, kuja baada ya kumaliza sele hii, sisi kama familia tutaketi na tutaona vile tutakusaidia. Lakini ningependa hivi, moyo unaotoa ndio moyo unaobarikiwa. Usitoe uniwekee teni. Mungu awabariki na Mungu amani awe pamoja nanyi, msitu kutuombea katika kila siku. Bwana Yesu awabariki. Yechinjira ao ayande ya mubasokano nabono iga umugaka oino orari kigani bageni wakira familia pole nande kubatebia abantu baminto nabo yatakeire nkaransega iga wakatukura matanga, lakini ndai obugambi obo nonya twarwe tororo nabo gotaka kwa abantu bonsi pole nande kerubwa tabana bangi nasimu manyanga kyoko babaga, lakini rende nataka ukwana linga nelimo omweshimiwe weito orurega iga okwanire na igoron baringenera matanga iga alige kongo nje na bugango jara batebinga ki chibesa nchiro cha na tigale time cha machali na ali bale nkubutora munanga ki nkonya kora ale within 2 months bono na nyode ngaki okirire ochire bono mbobe ko moboli gose bono amachali nyore chibesa chiri na tigete ime amachali ere muneke angasi muneke abachali akonya abantu ingira kunda atakigyoka na ande awanza nyoro awanza korosiwa na ande mondo taranda mwamu nali nyambe kiorro nali murarororo na ande banse kubutora sawa ekungira kwe ndonda sabera abangina n'abantu baito ba muma eli akabere
Kwanza wacha nichukue fursa hii kushukuru sana wale watu wa Nairobi. Walinipigia simu wakafikiri niko Nairobi, nikawaambia niko nyumbani, na nikawaambia nitawasaidia kutoka nyumbani, na nilifanya hivyo. Kwa hivyo kazi ambayo mlifanya ilikuwa nzuri sana. Na nikimalizia, nataka tuwaombee wale vijana wetu ambao wanafanya maandamano wa Gen Z. Yule jamaa ambaye alikuwa anasema ni mama mboga. Yule jamaa alikuwa anasema ni boda boda. Yule jamaa alikuwa anasema ni hustler. Imefika sasa ameita watoto wetu criminal. Watoto wetu wameuawa bila makosa. Na tunakemea kabisa. Na wakati sasa imefika, badala ya kuwasaidia wame hijack ile protest ilikuwa ya amani. Badala ya kuwasaidia wamekuwa sasa wametengeneza criminal ndani ya watoto wetu ili kuhujumu ile protest ambayo ilikuwa ya amani. Tunayakemea hayo na tunasema shetani ashindwe. Abana baito be university baitiru mono. Abana baito bali twasomiri bagoro jensi batamaye kyobo kabira, batamaye nyomba, batamaye kwende batagete gote nene robo maene ibagende kubwatua bila sababu yoyote. Kwa hivyo tunaombea hii serikali yetu, Mungu aisaidie ione mbele. Mungu awabariki sana. Asante mheshimiwa. Hii ni wale ambao wamekuja kufariki. Prosira, pungie mikono. Asante, mmoja wenu aombe. Tusabe mwanje tatu itinsawe uligoro mono biyamo nanje biyamo monna sengi ntuye chisesiga biyamo kwa baira muna intukure mambyo monna tatu itu remero beriyo mulisege ndeta monene tatu itu kaba muna intuye family yonso monna twayo kirisa magoka onyaro kuba munene yo wanje kwa okoreke wetwa sitraso mutuli ito amen. Tunaliinua na kulimidi jina lako kwa maana wewe ni Ebeneza. Kikundi hiki ambacho kimekuja mbele ya mkutano huu, ningependa kukabidhi mikononi mwako kwa maana wewe ndiye Mungu mwenye kufariji. Uwafariji kwa njia ya kipekee, ni katika Kristo tumeomba na kuamini. Tato mwabo mongina bo David na mamo mwabo tafadhali watigara abandi tokoreiga. Once nabakwani n'abantu bacha kwese koreyane Paul nabakwani werire buya Samaria tanjuni bo nje mama mwa Petrus toko ina nambia mana tumokwenda mwenda buya bia mono abana banyasaye mole sero genda kwenda iguru bia mwensi ibwa dia mangina nyanga okwana ikora manga kwani nje mama mwabo David mama mwabo Peter mama mwabo Peter no yo ga mwana naye igoti kebegetibo tigange chise chibate ngambia mono baje ko 40 ngora iki kiao mbuyora Kalende ngora somo chio kutokana na hosira kwa kora yane oyo lengo moitongo muyamono ako ntoma ya sama tukama kidinya samu beka saga ya biyamono kotebi koreyane pore amana abamu abamana abana chinga kie chibare nobo kendu nyasaye tiganyare ko kubaremia kobwa mono bamosemerie kero tokanyete ugocha kwaye wakabere ko manene asamarie tangoro kwa hairi kerugo Nyakundi Korunyamira Nyaikuro mubarikiwe. Kibako nyakuibangira ini ya Linet kunaro mokogoti etimu ya Linet kunaro mokogoti nade timu ya Chaki Jachagete yale kubuati wane timu ya Margaret na abande ene timu ya Makogoti na wana agote abanga abadisha betuna manga na bakode bonse Morisi kinatiri Morisi Chuma come and pray for this puja edinda usabene timu ye eka Morisi Chuma kunya gocha oya ma tikade magega yoko make statement oyo kodi present timu ye ya Linet. Thank you.
Morisia bagenda yao na gatoja kya Nyasaye twakire nse yemetase komandika misendo ya sawi twasenge njogo serobo sombo Morisia jori yakokora waina basani baja sobonge wabono abalbo siabono no mwana Linet na bayiri bae bose Nyasaye itogendera ko baremie na baro bakire barera soborobo Nyasaye okasemira kanne koli musomboga are urumwigenwa one kera to kuchiko bange okoro moyego yo Nyasaye twasemiro mu yakero go ituneri kana ria ori go chigo chibo sigweito omana litore itoremie kwa mwana tuskage na sole twasana kwenda tumudori ito kakore iga semusage kano bya watandiri karanse yeta no pamonjali oino seito no gaiga kuone nyakoiba twaru na tene nire koruo engoro yane ina special way na ira ne iri chikorera chiane ke muntu pore sana na bamwabo mugako ino osirire ne korera yane orenge asenge njiyo mwana ayugi twasangire nabwo okorwara kwo ino goikarero ika buno moyego yoko era lituke na tore nabwo igande nyakoiba lakini menyetega wono tiganyira nelinga mbuya mone senge ncho ye nyangieye yandaretu na korugoro ekiagera omonene na maete ngo ekenakie nyangi yo ino no era ikira tigante bengambuya mono Nyasa agatenka yakorera yane no mwana ona ayugitaria iga kare kisa kya ngumbu na kigekorera moroja bakione baimuka gocha bacha kongengora mboge bakora ngo tigatware nga ayugitayo ya ayugi no yone korbono mpaka kai nanda ayugi gabege tigekera tigo kido chikaina yes nanda ayugi bone mbeo ni geroche iko abakione bagwakirisira ayugi senge ncho yeri bageri na bara ubaretre ngora yabo korere korera yabo ndoko tambie mono tigange omogako mintu era rwe ngora Bwana Yesu asifiwe. Katika haya matanga yenyewe tumeona mkono wa Bwana. Haleluya. Wacha Mungu ainuliwe katika hii familia na aishingare na damu yake ya thamani iliyomwagika pale msalabani. Sisi ni Wanyakoiba sana, lakini Yesu anampenda zaidi. Haleluya. Hata amembariki na mtoto kitinda mimba kutoka kwa hii familia na kimebarikiwa kinaendelea kusonga mbele. Haleluya. Kwa hiyo familia ya Monjali inaendelea kunawiri. Yesu ako nasi, anawapenda na msiji kutuombea sana. Wacha nimpatie ndugu yangu asindikize. Kwa majina na Samson Ombiro. Yes, Yesu ni Bwana. Biyamana asingi njili baga. Na inche ntebi abairi bakyo to pole una chikolera. Pole asingi njili ya abaite asingili. Bono na bana ali kwiri bageri. Ntebenga Nyasaye okolire kiritiya ngo gwanja kwaye asongi njo bungogo umulisia. Ekera agendere te gutimukaria Nyasaye tigagendere komokonya akonye ne family yaye. Igona mwana go sabanga Nyasaye tigaba seni bali batigara zinkeri. Na bonsi abaya sikurika asengeje familia asongi njo musiboye. Biyamana. Wilson nyata alina chakira chobre no mwana one Yangeli bageri kubagwan no atora sa mabenga bairebe sasa marita bread maka kurukokon jongo mromo nene bumo ngina Monjali alike message kwa mwana ndo mwana goja sumujo jembwate ine wakoro kayi yenda yanelinga pole kwa mwana saba kwa wane mama pole kwa mwana Nyasaye naro ndaya zaidi wakasenge njo
tebenga kubwa mono kunyara kobera Nyasaye ogende kanisa sasa bakonya asante mbarenga bakoganire family ya maya arafu ayugi otebi ngambia mono naro chera ifu otebi ngambia mono asingi go changa kima goteo abana bantigere nekinda kana ngomo kuno monginoria oyo ramo kuno Nyasaye namuragereri abura kana abanyasaye nimbwate lyo bali amaino kira amaina abimbete agugwati akonyinyunta tori ko rusiwa owoje na 200 choka ko elyo bali bawo kurisiru 500 thank you jengo toka nyakoiba 07 nimbwate ikego gali first come first serve 07 27. Nimewashukuru nyote kwa kutukaribisha hapa. Na sisi pia tunawapa pole kwa yaliyotokea ambayo sio jambo la kawaida. Kwa maana kwa dunia mtoto anapozaliwa siku ya kwanza ni kitu gani anafanya? Analia. Analia kwa nini? Na hajaona dunia. Okay. Baadaye anakaa kwa mkono wa wazazi. Akishakuwa kwa mkono wa wazazi anajitegemea. Maisha yake ni yake. Si ndio? Hakuna mtu atamcontrol kwa maisha yake. Baadaye anapokufa nini kinatokea? Marehemu na wewe kwa mswati midogo rugiresi mamanyo geti anero tumire ngoli aya 200 na nyibe kirari sana ono nganjire nde tumurandi be district atare turumo mogeni eyo twali ngore no murandi asoro gongorwa muma omolisia noyo mobwa balisia towoshirikiana amelala abalisia mwaletwa ibageri lya tigaire nale wapiringa abana bo molisia ekera abantu bakominyoka chimbero egetenkoera ligwakire egete kiya nabona ari gusabanga moke bwate anya abande bakoera ligete kyoboro gikyagenderera egete kyowe bikyagenderera egete kyobora ibye kanisa no bokorera bo Kristo egete kiya nabona ari gusabanga bomera bwa igoro buba bwate elinde mokole memeyo ono nyanjire mbo mwengi kigima elinde dente umurandi ito umu director Pastor Kenyanya oyiro murai West Station ya Mogenda kolengana ne kanisa ya Adventista bunebwate ebisabo bikoyera elinda chiche nyuma ntara moleta Pastor akona gocha naro murai bwabanginaga Madam Vina ngayale bono. Madam, welcome. Usalutie congregation. Umurai bwabangina station ya Mogenda. Nabonaga niko mutambo akigima naende ninkale. Basalute lingo nonye koleka. Abana berbotie igoro. Nonya torasama bebwaire buya. Biamole. Se bali batamanyeti Jefina nyabwali mak. Kera church. Nyabigonkor Camp Center, Nyamondo District, Mogenda Station, Women Ministry. Karibu sana soko faricho yomtumbia mono. Yamono. Kwa no etora sama benga bwire buya. Se teka chike nyanjirenda tumogano kwe kanisa. Umoris John Oino Cage. John Oino Cage iga batise twi tariki ya renge tariki sana isatu. Omutenyo mutangani omwaka 1999 tarehe 8 mwezi wa 1 mwaka 1999 aliase kanisa ya Sale aganjirwa kabumu bwatani wase kanisa tariki ya renge 24 mutenyo gatatu mwaka 2000 iga batise twe amono mu pastor kwa Sakaria Makoli Pastor Sakaria Makoli ero mu batise te naende paedeni na ronenge district pastor ekero Sakaria Makoli arueto George Nyamonga agacha akaboko morera naenda akalero na Pastor Nyamweya kerarwo Pastor Masagege after Masagege apatio Gembo Nyagami Pastor Ondora Pastor Nyambane Pastor Fred
omorisi ni gararete karanse amagoko y'omorandia chosaya nchore omorisia John ino cage orwa sweta sekansa ya mma rumbo bwatani obeiro gokorero manena ase department mbali department na support school na bede director ye choir department mbali nabo iko akabekirwa amagoko y'obodikon omuchakano bw'omwaka 2016 agasabu 2016 ekero yaiko omwaka 2017 omwerio agatiga korokwa dikoni akabekirwa amagoko y'oborisia olweri omwaka 2017 John Oino Okech obero gosabu muna omorisia bw'ekanisa ya Muma wetanigo nabeto omorisia omotang'ani oigo bare kobwaterana n'abarisi bakobwatia ase kanisa ya Muma bare kobwaterana n'omorisia Samuel Obara Keunde n'omorisia omotang'ani omorisia Ericho Nduso David Keunde omorisia Omambia James na John una atotigete iga banye tobwata abarisi batano gwikira bonige kanisa ya Muma twatigere n'abarisi bane omorisia John Oino Okech niga ararete ase niga arweta asobwiko bwense kale membership yae kere number 256 uruboniga ogenderera teko baboigo osita kuba mubwatania ase kanisa orende toli nokwena nga ase bitao bya igoro nwakorete ngaki nwale kuyamona ase ngekyo wanja bategera omugano omwenge bw'ekanisa noretwa n'omuriti bw'ekanisa Lamek Obara omusumba wekera gutokwanira omoiko watokwanire gwetera asirita lya Yesu Kristo omutoria. Amen. Thank you Pastor muno mwalimu Lamek jamba kwani abasani bomorisia John mbiyamule tukwani yanga sembeo nyokufuate oboko nyokole mwa tukwani yanga sembeo na wamanda bakire mbiyamono. Nataka kuwashukuru sana kwa sababu ya mpangilio ambao mmefanya mzuri ya sherehe ya mwisho. Yesu gakurangiria obeange awote bana sebibe na muwe kasa mukao na abana bonsi Yunisi muna Yunisi na abana batigara bonsi na bachukuro na bamwabo na babekya samawokao na very special way tuko sabangu balende nendo ba Yesu Kristo mutori ito bono onye gukuri karinga na tonda ngo matomenya ten go boro wenge na sengencho na matuka yendiga abarire go boro wenge matuko gana kya kora te toki diga abarire the days our days are few and they're numbered. Yohana John 14 verse 1 and 2 Motendo chake mwanya banto okoiborwa no mukungu amatuka yena kiare na make na ndai china getoki nebe chando uratigeraga nga mwanya banto swabo yali nga matuko monda kanyama oikai bono mukungu ligara make na yangina konyora ko depend on the bill code kuragera na konyora kirege to kurwa sengina bona kuna kiana choiga bona bugima bwacha kirebo independent kodo chaka abirero ngayense na kurage toki na soy osoye sebe chana yani nganga kuika ya been welcome the world of trouble mwanya bantu ndo bwenso iboirwe kuna kwa iboruiga kumiga na gadabu yani atichire neme chando amana gedokeke no bororo bona iga ngora ndebi erenga kwese ibole twe kuna ikire gata na kora bororo bunde bwe aiteire make amaroro iga sama tuka toira make doko manya so bwense igo toko yamenya to manyete na make no nyeme chandero na matuko na no nyeme chandero na make tonyemenye buya. Verse 2 Mulyo somo mulyo. Verse 3 are you 14
bokorekana bunege sicha yasichire naende gyasira bwangu yani ayubwako wamanya bantu igakorekana bunege sicha gyasichire naende gyasira naki bwangu yala rabona hone yasa amatuka mange mono yege sicha ko baso suwe sinarenga wali baga somi yege sicha kirane me amanga mono narenga aro arenga atatu yege sicha uyato kega na bomu bole short lived akyo model ate abango mubuya kobono ubwenge lakini bonga lito lyokoraga ndokieki likogwa bokorekana buya for a moment bokorekana buya ze chinga gichinge lakini chinga gichigo chigoja cyabo syake bogo chabunege sijane kyara bwango naende bosi yake yamana batebanga obubwe kaine boko monyoka bunagentoki buno morenga a shadow omorenga ali golo so long as there is a source of light yate naiga there is no more shadow yobo gimana watenga buna bwat obo bune ankoro yate naiga bune ankoro waka manyinga bas ogima bwakore gentoki eki bwaelile buno morenga ali go iwangi tutakiroga banyasa eko twa manyama gimaito na gotomenya tebo gimobo ke na ndo wenga matuka make iki tokone trokora otogona ko ya menya buya otogona menya matuka yubuya to make the use of the few days make maximum use of the few days that yago sebobe kole buya na ndo soma part 5 soma ngupata yama na otabana kero monto nigabarere ntoki amatuko na maba metenye yaye ngochi ata so kende nke okaka to chuwes kero kende ngomonto yale o ngabitinya ta patale ntoki amochi kerete puno morisa yale ina tare goetania yani wala kama tare goetania eto kingabitia ikieta kabele ntoki you don't bargain with the dead. Kwa pale ni ndini alika lakini etalikiona saa kwa netego ika machine teyo yogo ndiyo montara ebwe aetanye kitalikiria kibebetia na saa pale ndoki na saa bele ego hapo na iwe ni hospital na kiora kole chimbebe chao ayora tabe na kiora kora matukao will you finish the race in a better way kuno mwako ina kole noko le sabali ya uya puno mogako ino akarege ntoki ayekolire that remains a question for you inali swali iko tikara sole amana sende naki no ra kole esabari ya uya mwalige yo mugano wo mugako okwando bwe kanisa nande bali mubata morocho mugano muya na kya korre mememe ya has left legacy otigiro mugano muya maega ara chakona konyorerwa ayerende no rurira chakona konyorerwa singa gichiria orarale uraso chwense ayenkyo ra chakonyorerwa ayenkyo chakonyorerwa bana yasa watera tata watera konga abine ama ne bunda yale ko kunaki bunda yale ko kunaki ekero yakwa ekero ko tinde kwa no masabota arenga roro nawe anchie kabisa kwa mbigo yale ngale kupepi lakini chingaki yakwete chingaki yararete nonya namasabo tarenga yonga to kwa makweli anga ya baby yani kona kogombi wa baby kole imeye bibe kole imeyense kogo chikorara orare nonya namasabo takondieke atai na kia kwa biona chekina ekerole naki erole moyo nyasa kitabu kalikia 2 Timothy Peter 3:8 yao tenga tari kogo kiwa asogo kwa muntu ndebwense Nyasaye talikogo kiwa asogo sira kwa muntu ndebwense and especially gorara otarachoro kwegena talikogo kiwa yani abandi bagati Nyasaye gate banete koira ne ira yaye buna abegete gate abana gare patient so that all of us will be saved igara alemereti kiroyo mara onchoka tasira egere amana kole turuti wa ya karenga ya kabe yonga onya kora atwa na chekina nayo tebanete Yesu ataya ni uruti wa ya karenga talko kiwekero montago sira ekero montakorara ago breathe out his last breath atara na chekina kigusoreka talko ga kiwa iga igoroge korera yonse ekero montago sira akorara atara na chekina na igoroge go chenga mono
ekero omonto akorara ekera nachire gento ki ekera nachire kina lakia ko babuya nayo orega wacha mwito gwo mulisia oino na yenyo tuba na chekina ona chegento ki ona chekina tukolia lero otebe nga today is my turning point itukolia lero na itukolia ngonchoka ntige amense mbwati ngoyo bwati Yesu lakia ko babuya bwana yasa ona chekina kero na keki lole moyo mwaka nawe silete kale nkora nchomo kanowe mwakuliwo ngasagini George Lawrence Oriyo the first man to go to our Lechiko na kibono parliament ya Kenya entangani ya lenge London abali bachole tu abatangani mu busina lengo olgo kunaki Lawrence la sagini nimbato mugano yo kola ngoki amatanga bete ya Jack Nyabengi who was the first mayor ya Kisii. Sagini gaje to akaligereria abantu bache tikorera Jack akabaligereria paka nera gatwale agatonera nga naye nere ayaye ka abebuna yango yani paka kabatebi ngo Jack nindolere iru na UK tana ko ngenda nje Sagini ko ndande bunge itongo ndande butambi uyo nsa busonga akamana kugwishinga na inche keronda arare moche mwezi kuna mwacha yanya bengi na chama kale ntoki moche na inde moetani keronda arare itukeli na nali akwete alo itukelio nali akoirana bwo yema tutu akanyora chali bona gata kisume gutangasa nga Jack orale batanga amangana ali ateba bono mwensi imoka kero monto na baligete magenda aralia I wish kero monto di decide for Christ ekero mo ochore Kristo ekero na kieki ekero mo omo choro gotore ekero mo Jack na aligete abantu lakini tabarochi manye tenga litukeli na lyakorara the same day na lyakorara na kiyale ko babuya abanya sa ekero kwa the time ogo breathe ochora kole na ki okuya ekero mo ochoro ja kolo kuya ekero mo tiang kwa ni family eli ya tigaro mo na Yunis nga ya mo ngai mo na family Yunis nga ya ba ngai mo Yunis ya tatu. It is for the family. Yasomengo. Akaigwa eliogiri goteba. Bika manganaya. Mpase seniri abakora gentoki. Rati ganda abo. Abako menya kolubona osaba kwa kolubona. Dali abako menya kolubona. Mpase seniri blessed are those ones who die. From now henceforth. Yani ngampase seniri wali bago kwa kolulilieli. Bamwegene tengoyo mwana Yunis ngoyo mwana abana bali bamin blessed are those ones who die from now henceforth believing in God bamo trusted bamwegene te olioyo omonene omolisia oikianire kebunge ekyo ero timokire omwegene te olioyo alo omwegene tengoyo Nyasaye. What about the young people atigaga abana bali baminta atigasaba amali family chabo na abachukuru mungina Yunis aya notiga no raseke bungekyo in case of anything from now ekyagana matuko pound ali nchiro ekero e pound ali aeraike neto keke bungeki kera ke gwa plason nga gwase seniwe ekero gwa kure tali ekero le moyo ekero kwa machorire kwa mwegene olioyo na saa Pase senirie balia bawo kwa kurubono bamwegene teriyo omonene ekiagera mba engeri yabo nekole mwabaye inga rasa nasolari rasa rokore ndiki rasa sokore nduki bako bakaira litira libakarwa bakamotebinga naboke onyorara undi bwanzi kararire dalikoboka na wamanyete igo
unde bwasi kararire dali koboka onye gwate abanigara chiza chyo koboka chigo ika na kolege ntoki lakini Yesu akabatengerea timi say openly Lazarus is dead. Lazarus bono igakolege ntoki nigakwete akabashwa there's death akabashwa nonye na begenwa ngokubali alo mwanyigwa nonye na bayegenwa polisi na mesha nonye na bayegenwa ngokora bayedoki ngokubale even those ones who are believers they die even those ones who are saved they die. Yesu wako batebenga tigamba tia manenga Lazaro dajaraire ngiakolete igakwete pati togende obonene bwa monene bororekane bakonya bono bosi undeta kwena magana ende egere kere eri tikoria itorira ike eko chimbebe chira ike mebagera ike yogokwa yokweto no gosemeria endra ko bane family yoino bana baye mwanjoya bachukuru baye abamwabo endera ko bana babo ne kanisa yetu ya muma ya asirio Morisia etesu ya muma ya asirio Morisia nero nyeremie wasabira sita Yesu Kristo ino motorito amen. My intercession from Yokagocha. Welcome Yamono, thank you so much elders. Yamono, welcome Yamono sana. Abagaka bons. Yakuru mugakuralia, so ile ni abagaka ukuri. Yamono sana. God bless you. Yamono sana. God bless you. Adu Morisia negari. Yamono. Yamono Morisia wane. Yamono mogen mulakira. Abagaka bons. All was this. Wazee wote amina. Thank you so much. Mwalimu Tranyo achileseni mwalimu Morisia Mayunga na wachira Yamono sana. God bless you. Abagaka bons wazee, thank you so much. Thank you. God bless you. Seseni wa mono abagaka bons abagaka bagokora abangina batine bons ababu bakire umongina Paul Eunice abagaka bons chwa Yamono. God bless you. Abagaka bons Yamono sana. God bless you. Jilesi ni matangazo jila somo Morisia Mayunga jilesi ni chie kote jila somo Morisia Mayunga chia bana amane chie banta banene gomo morone Yamono abagaka Yamono. God bless you. Wase Yamono abagaka. God bless you. Yamono abagaka bonse chwo Yamono sana. Chikwaya mbotera chile chons. Today we are celebrating a life well lived you Morisia John. Yamono sana. God bless you. Bangina idwe Bangina balls Yamono bangina. Thank you. Bangina balls ichwa tumaikwa debiombe bangina balls bangina balls kurumanaria inumugu takolemia Eunice tanguda raja bangina bakulwa. Thank you. God bless you bangina Yamono. Bangina is your time. Tumwensi nokotera unawikotera chikwaya chonsi katoa kore pi katoka wenda senka nakutoka tera twins bangina chumwensi kulumwenaja. God bless you bangina chumwensi uyotracha na ayencho agera Eunice arolenga ngwacha komolemia. Thank you so much. God bless you. Abantu bali bamete Nairobi yali aba Nairobi okamba bali kapia bali iga bali bachete pole oyo minto tiyo yoro yo muita sekiombe pole ngwe nari gusaba bali Nairobi bagwete Nairobi bagacha bache goje mutuwa bali bachete kuwakirisa abandi
Tombengere tole bali bana banka bale kaiga tole Nairobi yali ke ko kwege tawulio. Ege tawulio welfare. Ege tawulio welfare ke moge tie binyoro wange bitato. Ege nyoro kia muma. Ya msiongo moinali. Mali wapia no toramo. Ige narugo saboyo ora iga bali abakebara. Igo tali ngana bana irubo ka ba mitombale bake bando joine tipia bale kaiga. Bonsi lo mitali batina morra sole igo mogenda rego tanangu kwa na iga so bwango to kwa nyinsa. Oyo minto James Mayunga na morama timetio nyura again bagende gocha na bagende gocha iko pia ina sabanya ndana goitambulisa pia samalieta bali batambanya dia bagendi korokuni kwa ero mo MC Ronald Murarunduso batomire rongori aye gocha ile asiringi 1000 bwana mange ikiagera and sometimes ya committee ngora moto sera mure idigambata yumae muvero yo buno rwete na ro bigoja ilikuwa musika hata na nyama kwa yana kwa na ikiagero nisa bia ro renge na masere tinga karuo ona tatigere mugasi yetu lakini yake ngo na mutari ko toliko bana isi paka nkwa umae ikiagera anko na temete ko ligichi simi cha bana banka ko ligichi basire tumbe omwana muna Pitoran na marangeti agaja uriso ni okeji address ana kada nya agresimi agandene kibagonde tingo nyaro goikao abana atemeta goikera na butu ikaranse mama rusi ngate mako yone getora ndigeri genda city mochari ondigeri pari o permit yoko rusio mubera ngire kibosongo ngaira nanga akero mwari muchoshwa ngamode muganga kimoronya mubera no to kubeka chiro mugostore eteka aganda itikanda console lakini nje birenga byane bina abwate kyaga na manyire kenyo gitu bunakere nkareta ekeranga akera nkamote bimo bereje nabwate tutware rifa yo koira bosongo esitwa nyare ko sangeri jibese kyagero 10 pada yo maka ngakere simi akabonga kyo rusio mubere na Nairobi koira ka totora ikaranza ngabode kinagwa akere simi tubogore die jine jisa kianda korsa moja jamani mobegere ogwena to kobek moja rinkane tinga karanyo tigaga ngosugurika wonjokana ndigijibesa jirusi yanko Nairobi jirete bwange ga strike era nereinu toreta mobereka oso bwenga bana ba rodi jibesa tinko bataja mangana endo ya nani ontiti tenena onaro maenda ngia tebeti momanyete ngorengo ngimogo to tigeranje makota arengo gamba kan awosi ni foro gamba kan moga na gotware bitu na kona ko batabi kero ngimo da lota ngomo komo kara ko bere sisa bia aya so buenge ina mo sera dinga mo beka isiko so buenge tuntore kyo na Nairobi gankwane jinsa ne cheito mbato na ribaga tikatoka ko maana pesa na tegera abana bali bana Nairobi mbatega bate kumanga kingi kitu wakuntu ya kuliba katu aba kwa kirisa usende kwa kirisa nchenine no bororo kyaga no mbono tatanare tuga abuna enesemo yae akwanega bayani mwaka ngeresa na kwanuka mama audio rega ngai mama na rega dobe sura mu ndama tanare tuga la ko ndio ni pasa batebetenga irinde ayugia bwatio moroberio yo bamekishwanga abana mitamba bano bale irinde nera bwati na barwete kibesia batebeten some irinde gokoigwo yo gotaiyo chomo tebi nera barigie oyo makoro kunga Catherine Orenge elfemo egirobara elfemo Alice Ongeri elfemo Violet Mekenye elfemo Nancy Barongo elfemo Nancy Barongo Nana Baronga Riemba Jennifer Motieri elfemo Joyce Simeon elfemo Doricas Omanga elfemo Nora Emmanuel elfemo Benedette Ngono 500 Valentine Okero elfemo Faith Mwambi elfemo Bopo Baibno Mosani siningi 500 Florence Samuel elfemo
Harriet Mora Joel 1000 Lydia Nyaboko Rangi siringi 300 muno musani na besa kia bantu tokubwate chao chitai Yones Masini 1000. So oyo mintontiri no ale wall na maite kitu atebere chibese chiko kora e balance ning'enane. Toto bantabwe bare 17, that is 15,300. Kibate kiombeke kibate kambia mono kiombeke ndenge ro getigarete Dorcas Biko na department ya tomo na unit ya bwana na rotikara akwe bichaga Biko atkati ya Mane ko present Ngaye como di conexión manene ngayar we district mo di konna manu mo di konna manene we district wako wapi tusabe motongi omachonda ata nyasaye towakira mbuya mono watulendire kurwe nyangi yomulisi choni yachakite mpaka kuikereke monene kwarorira abasana abairi abachire senge chokurwa magombe senge twabikira sama kao koranje kibagosoa nandi kibagosoa ko monova na baro kubalinda kera lituko kuchiri ni nyasaye kwanja kwa wakole kamno rale buya bwetre chinguru chao necho mwana Yesu kisomo walito amen. Na ikene kiombe gya diko na dikonesa si district engima agotoramo asenge chogo sira na asama be kero yo muitanya oliro bakong we correct ruas kero mo egere tuasiro olio nyoliro bakong ono asenge nchondo chenga ni toro most the last pagambi watu abere we present one item then torugaki pastor I don't know ngakiokora ora present okay abagambi bara kora mako barete kani okay igaba dikones na badikoni bane mongita tolemerani so 8,000 by now 300 lakini njira era chonsi njira kitigate maega so ndobwata ina maboko we hold hands bwata na magoko bwata na magoko mwensi moimo kigoro kworo kinga isa sign nto nabadiko nabadikones toramo kigima ase ogosiro monginorio nyala tobokong igo pastor we are together a district MPA. Asante ni manye tumwarose asa malieta jenjara dingurukwa yondo iburangi aiganinka orangi omugaimate gakenore nanje nachire igondo mugoda admin okolegas nali bali masaba iwodi kurukia mukama na onasa bali bagakurwa na myaka lende ngiche ndoro musani ona nando mugisanga na Wilfred tukumurka county no mongina Eunice na bana bamwabo na chira nanje na tabire mbya muno namba ibere igona atanile kwa niaba y'umusani ito wekinyoreke mwana siasa uligete chikura 2022 sire unataka kulikoga na isia bagambi bali asegati yeito abaja konge ngora erinde barete ngora yabo na njeni ndwe tangase yemo inde tokura marieta no Onesmus ino mu assistant chief mu sub location nyanchere ndete abagambi bakobwatia erinde bakwana mo na intwe ntobwato mugambi obosaga ukoroku Dennis yakioma ando yole nyagosira aromoko yoye ababeterenga oberemereri sana tigamo yori bageri arete ngora yae ochase family yokwana mumurabu ina kwana yabono omoshikejo eria kwanire kama kiaba na soma na ndege kongisane kina nkoro yane sane kango mochimbu yore woba mboyo okoyone ke muntu na ikaransa nae mwa ali nyomba tukakwana mangana make ngagoteri ngokore mikware miria abantu abange sana
no manyete kirio gutebia abantu Biblia batanga toko omuntu igiotabwati kirio bwata na kyo konyara ko omuntu no wa mabo asoko ngaliba kusamari dangoro kusamari omambia na retire muna senior chief kule kinyarukia Magenche ne ward location ya Mukubu amanyira wairi na bange bacha kuruange nale maragoba nale ngana kwa ndetingire chinsa lakini tigamba bake ngana arorera maskania amanene enjera mwato ereire koe ni mame oino kurugi na kuana ko bwana na arorire sko anana somo chiulia obo mare mobilizer mo mame re mobilizer ogo chambaka mukubo bareta bonse baje koraba bankora aruara ari sang mongina batseba nyabonye lyabugirango na uru ubugambye bombu atekera oina arweto oino no mugambi ko Daniel Maino oino eretene lyabugirango nanje eretene lyabugirango bwa mwabondo kire chief ongoro kubara abo mongina gonte bigo monto mbwange eretene lyabonyo koromo ni manya kiri minito sena lyanga to bugambi kato mugambi mutangani bugiranga arweto kata no kechi igoma ito bose ma ito bi tinta dingenda tambe aba mame chikasi nchiane aba kasaba nene mogenderera masaba your father obekiro musingi we kanisa nje mnango kwa na ndarabo mo chief igari kenyorukia magenje ngima ona etu obugambi amini na etu obolisi kanisa na kabero mo deacon 2006 nganyana bero ordained as a church elder mutinyo January omotienyo kane ngai guliro berio bo chief ngomorocho tangani toko ngaina tangani toko bekubia tari nyoma yo monene gansabe ndetindere gwetania yogo saba kondu sense yeme chando nako ire ase tata mote bioko gania kwane eke ronde nobo roro yo no nyo kolemia iliombue omo temi ensangia yogo sabe mwachenta tanyasai mbia bona sengi njukwara ire enyangi umumame oino asenchira ye kanisa alia sa belong to bakisangi baye abantu be kanisa ko ujumura barandi baito bari batutenenerete baretira mangana maya yo kolemia otwale bosabange nke mbara nyara ko bababui eko gara sole ngeri ke gosinya ona kere yo macha bia mana soko ba mabera ye para nande kere ba koirana tata ka kero yo mabera ye para na boigo enke te tigara nembeo te tigara no bokendu oye okolema nande batwara go semeri wetane tie makwire ya banyorire atwa sabirons isubura kistomo torinto abantu baminto bamuma abageni n'abasani ne amate yonsi nabakwani ngambi ya mole mwensi pole sana asengencho yogusirio oyo minto ino nelingana litaliri gusu kolende asengencho tole asense asima tobwatie kere kyabere enche nkaite mo manyete buya timbwatia mangana mange sengencho abantu barosire enkorura mbirambisa ya negucha somo chiboino asengencho ya muna abande bakwana korumaega tobwate kyombe gyasokire etegete kobe kense yetu ya Kenya bebuya abande baito bakwana nga negwenerete nga tobasabire nchese sengo toka ngoro kwemeleni ona bali bakuru kujianisi yoje ngomo sai tumeleta revolution yogo badilisha Kenya balitoka chora baheshimiwa wamanya nga wananchi wako na nguvu igesilia kama togo saba
abantu bali bagotosemelenia nasabire nga Nyasaye atokonya omugambi atoigwe erinde ense yaitu igwerwe ntogoikaransi wonse kera abana siasa bakire batosera 200 150 mambinde kwa rogwete iguru nendege ya 160 million ejere taxi yao. That is very wrong. Youths into Tochete University bandu bakode masters etokoli kwe byombe byo hoteli twachiwateli abantu chinko twachikokora ebintu ebinge ntoranyora gasi eyinere ngaki tokorwanira obumayene bwaitu elinde byongozi bali bare iguru bamanyenga kuna nguvu GNC is tribalist tebwati kyombe gekolea ekoera tebwati bokabira muna bali bare koronga lituko lya siasa twabwati Raila gwakwa masasi oya guchibeso genda guchialia otigaba charuba mwabo bakwete bonse igobone totete go Kenya ebe smart tusabere domana tusabere ngaki omonene bwense aigwe kyombe gekoro GNC abadilishe mawazo ya kutuambia tutatenga tutajenga tumeweka aanze kutumikia wananchi na wanasiasa kama vile Honorable Soro lazima tumueleze ukonsa babe kachigali babwate ne chigali komichiko bwati kurumaya mbanyurete uri maskini omongi no mogotuwo chandike tisinyamba yaye igonga basaba bale para bale boronge 100% abagakamba temete na Raila kubwati enchereyo mbanye nyorete bona basaba bamwire etole sigende kunga Twitter space ntoli gota ebwanga itogochi etokonyora toitire town utotabwati ruwe lyatumetu asenge njo twarosire ukandamiswa n'abagaka bakogenda n'ikigali kinene kire twabachorire bato amaki twabaye birogo batweva ewe ika 2027 watu wabadilishe mitazamo ya siasa sio mambo ya kupatiwa pesa na kupiga mtu kura karaba ngina mware kwa wewe mionyo kibesere ngamware kwa wewe eronka ibaruse tekirifu bako babangangira babaye yeme rifugwa mwakirira ini otamakwa mu bulinga nkaichachete naye kwa mweto chibe ya sedeni ya kwaliete akolie myaka 5 tumubulinga yagenda igomonyi weto bya bamintu nale gocha gukwane lyo mwali yetenga yeto monyero chemunere magendero talibuya nande binte bitenene bono next enjuga tolake kura tengango chitole para GNC abantu batenene batebe nga chibesa chetu kyachire nyataro mata achichiro isa tuchagachiro nyataro nga yego toka. How many kilometers from here? Tadi almost 15. Baga chiru chotororo, baga chiru maro, baga chiru nyakeyo. Suta gitenga ito baga chiru kerekieki. Kenengero. Abangina machi arosi urochi. Sukuta mwanya korachi shed. Chiro chinde ne chise chinde. Barosi risobo. Intuse itasi njuto bwato bonyomba. Na gokora muna togokora. Gitenga ito ngotigarere myake menge magega. Etali kumanyanga yegochi. Igo nari gucha gusaba bagitenga bali bantegerete chinga chinke tochenchi enchera togwakekura totigobo nyumba tutige chibesa tutige ko choreru na gwansa kolire ngoyo ngoire ngachi nacho muna baonekere ngo chikwera lyo mwali abashimi wombale bago chikosoka muna ntente gosoka 2027 bakoreta bakaiba chibesa ebakorundi chigali chinkongo gitenga yete chabugete chipara na mache mpaka kiregintu koganga ntu anyagwakirishwa 20 years zile zilipita babori bali barenga obisi bali taire bagoja chibesa muno mweshimi wo mentoriri abere ne chief mumoboli ngaki abasaye mbali ngali getene chief mumoboli ngaine ene chief ane regional manager kwarenge toro kingo kwatige to obisi na bali barenga plus my brother na abandon nyambeki baboli nganki bebe teime batago ntu bamuna nje kijana mbale tese chinga chabo mbasi nyitu kubanga obisi Taliyo mine. Ngiba ticket obisi. Baba erese kele bagocha 2027. I never expected ngaki omugambi nangonye because a program yange yetu. Yani ababajire nyamaje on their behalf Mr. Take me in Bonange Madegon. When I want to talk what I wanted to do. Then I in Georgia. I want to talk. I'm ready. I'm upright. Kena uli kono nenje tingangiro ne. Akan gua kuana punya nenje tingkoir. Ke, apa tu kumnya kau bengi ma? Ayo gua juga tahu je bukunimu. Asing gua ngali baga. Because of time, because of time. Tinta di gua sari bonga. Omano minto ninga je tu kan nechinsa. Egen tu nek. Incengoro Kenyatta omokaunti mwa meli kemuntu
Actually, I loved education so much. Abantu bali na baliga. Tenena ngabung kuli ke Lincoln. Ora tiga ono nanya ke moro. Oroche mori. Gocha korang oroche no nyike. Yesu timbati chinde gocha okonya wa. Ega naro ko amek. Ega rata dio ko inge mo mo ke mo. Sister tenena. Obo gima yang tedi yo. Inge no yo mino mo kokoti. Timati na mama ndigete kale na de kwanza teba yo. Tikangu ane ngutoke. Jetindo jitata buyeyo. Eyen cherma de tenere ngukwa na mabira. Tikangu ane gaji ngwanga. Gonga Primary agakore skuru yake Gonga Primary School. Asi family neke nyoro kamuranja tuwatebire pole kwa niaba ye timu ya balimu bonse. Asa yo magebwana chief. Thank you. Biamona sobongaliba. Absentia and all protocols observed. I greet you all. Thank you very much for coming into this occasion, and I request to take you through the eulogy of late John Oino Okech. But late John Oino Okech was born in 1952 to the family of the late Jairo Okech and Julia Okech in Muma village, Muma sublocation, Gitenga location, Itago sub-county, Kisii County. He is a brother to David Okech, Sarange Okech, Monyenche, Moi, late Ositu, late Hezron Nyabonyi. Initiation. The late underwent the Abagusi initiation rite of passage to adulthood in 1964. Education. The late started his primary education in 1961 to 1967, where he sat for his CPE. He then proceeded to Kanyawanga Secondary School from 1968 to 1969, and he sat for KJCE in Form 2 and passed well. Occupation. In 1980, the late John was confirmed as a teacher by Teachers Service Commission, and these are the schools he worked as a teacher. Maita Primary School, Kurumanguja Primary School, and Kegonga Primary School in Kuria land, where he retired in 2015 and began farming in his home. Spiritual life. John Oino late was religious and a God-fearing man, where he was a member at Muma SDA Church. Also, he was a member and church elder in Muma SDA. On a distinct note, he loved young, old, poor, and rich. Family life, marriage. Late John Oino Okech married his beloved wife, Eunice Kemuto, and they were blessed with 7 children, namely Jacqueline Obutu, Margaret Bikeri, Wilfred Waro, Drusilla Nyaboke, David Kombo, Wycliffe Oramini, and Lynette Ayugi. Late John Oino Okech is brother to late Jerusa, David Obai, Mary Sarange, Joel Ositu, late Ruth, Jackson Moi, Jerusa, late Ositu, late Hezron, and Bathsheba Nyabonyi, well known as Aoro. He is father-in-law to Gideon Ongesa, Laban Omaturi, Fred Orwaru, Evelyn
Evelyn, Beatrice, and Faith. He is a grandfather to Dolphin, Spinica, Damaris, Karen, Nerea, Julia, Okech, Elizabeth, Esther, Emmanuel, Diana, Dennis, Oino, Hazard, Dominic, and Gadi. He is a great grandfather to John, Juliet, Joan, and Lynn. Illness and medical history. John Oino Okech enjoyed a relatively good health throughout his life till 2020 when he complained of stomach. This led him to Kenyanya Hospital where he was diagnosed and returned home. He later felt unwell and rushed to Romieva Hospital for admission and received medication for a short period and was discharged. The lad enjoyed good health after receiving medication until 2023 when he complained of the same problem. He was then taken to Cristo Marian Hospital where he was admitted for a week. In 26th of May 2024, the late John Oino felt unwell, which resulted him to Mama Lucy Hospital, Nairobi, and while undergoing medication process on 21st June 2026, he succumbed to death. On 12 June 2023, I think 2024, at 7:30 a.m. The late John Oino Okech died at the age of 72 years, leaving behind 7 children, 15 grandchildren, and 4 great-grandchildren. Marvel not at this, for the hour is coming in the which all that are in the graves shall hear his voice. John 5:28-29. So nkubaira nilingambuya mono asengencho yogo chagotoa pole nande mbuya mono asokubwatera na mwabwateranire ekiombe gya Dorcas ne ebiombe biri binde. We thank you very much. Abasani bali ba bontiri kuru Nairobi, we thank you very much asegasi mwakolire esengencho yokubwaterana kurusia yanko yane oyule tata kurwali Nairobi mpaka Gatabaka. So we thank you very much and God bless you. Again tokende ekegusie kegotebanga makweli kose kegotebaiga makweli agwanka mbusurasi meka nchagweli gigesangyo ngobono antiolia konye nkubwate siara abande. And we thank you asengencho mwacha kumubwatesia na kikegoteberanga makweli agwanka mbusurasi meka nchagweli gigesangyo buya mono tiganya saba seni. Thank you kwa kwene kingenyangie ya erire na washukuru nyote abateneneri bomoyega morago sande matanga tabwatike miranga na bako iruga njerende yonsi nyangi yo monteko genda no kumerubiria Nyasaye. Nimewashukuru nyote na Mungu awabariki. Sichugocha family cha pastors bache bosyo elders bache agere committee ko saba to saba tumane kondera kote omoyega umumame Oino oira sobosera bwao chinkwana kyakwanirwe twamanyire chinkwana chingiya nchiringo mongino mumame n'abana ba minto abachikuru ba mame abase nyumba yao bonekere to kora kurwa na tamba twaro bobe kere bara ba gutigera senke ilbono gutuko na matuko ago jimutu enke ilbono gwetawara chinga kityonsi ande kere bara korangire mambine marago bakero yomo batwaro bobui asobugi mabogabo ekoro mu mame na imogitiri baga ande tato kamwanjira kamoyo masa barisia bare kora chingondi kyase nyumba yao
ore ketokorwa wasabiro balende utambe naende ule murukonde wens ko baseki na sabiron isura kimotori Minto atimogete ekero twanyweka mang'ana ng'otimokire twakonyire abantu b'ekisemo kyonsi twabeire togokoboria ng'a emerobiri yaye ebe emyororo naende ekirane niki nekio omonene oitu gwakorire asa iyo twairaneirie imbuya mono bona abana batigaire batabwatise aye Nyasaye togosaba ntumatinga Nyasaye gwemerobiri ekanisa ya muma yabeire gotigara ekero omorisi aruro una naende orabekeri bageri omonene nayo omanyete ekiagera emirimo yago ikegenderere buyamo naseme nti gwakonya omorisi ominto asingaki eki kyonsi nase emirimo yonsi abere gokora ase ekanisa ase ekenyoro nase enka yaye bono omonene ngwatebete ng'a it is enough ase akorire okorire twamotimokirie enka yaye twayebekire ase amaboko ago bonse abaetigana ase eng'encho y'emeroberi eye omonene oito nabo tware gokobori ng'a naende ogendere kobosesenia abageni baito barura abako bari gochiare bachire twegenire omonene ng'a nobaiki buya naende ntogendere gokwirani ng'ambu ya mono bono nkoire tore omobere ka twasabire ogenda mona intwe gwekenga kitokobeka omogaka oyo ase agotimokera mpaka Yesu koiranire oborutu bwago ogwanja kwago gokoreke twasabire twegente goetera ase eteriago neria Kristo y'omotori oito amen. Chire ase ense yegatira lichuko nigotokorera mono omonene nigotokogosaba totinye amariga amakweri abuchire ase ense yegatira lichuko nigotokorera mono omonene nigotokogosaba totinye amariga tobe nogosemere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabowe tamenye baro asamakwera talo tobe nogosemere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabowe tamenye baro asamakwera tabe Matigiro n'abamino bambuye sangwa chare abatinya mariga natogende amonere asomo chomuya asama kweri ataberinde abamito abo matigiro n'abamino bambuye sangwa chare abatinya mariga natogende amonere asomo chomuya asama kweri ataberinde tobe nogosembere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero amakweri nabowe tamenye baro asamakwera talo tobe nogosembere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero amakweri nabowe tamenye baro asamakwera tabe tobe nogosembere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero amakweri nabowe tamenye baro asamakwera talo tobe nogosembere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero amakweri nabowe tamenye baro asamakwera talo tobe
Tobenogo semere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye goro asamakwera talo tobenogo semere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye goro asamakwera talo. Musafara naboko bumunene naboko bekwa sandukengia abantu nabo bakoragera buyagwa tinde kwa namasikani ekerekenene nake obo matebo bore na Yesu kore moyo rosebwa matebo na Yesu obo buya kore moyo rosebwa matebo na Yesu obo buya. Musafara naboko bumunene naboko bekwa sandukengia abantu nabo bakoragera buyagwa tinde kwa namasikani ekerekenene nake obo matebo bore na Yesu kore moyo rosebwa matebo na Yesu obo buya kore moyo rosebwa matebo na Yesu obo buya. Chaya ababino Ezeye twezi na maeditore Terorera egeseye Ebyaniko bigo etana egesira Kirogo na chibeso cha ombosa Amali na chisembi cha ombosa Obogima yesa tayo Obono bogima bosa Chaya ababino Ezeye twezi na maeditore Chibeso cha ombosa amali na chisembi cha ombosa Obogima yesa tayo Obono bogima bosa. Abantu nabo togo kumanya buya goetera se bikorubya obisiko nabo baseka buya watareganya buya oromororo kanisa tori komocha ekerekenene naki obo matewa obore na Yesu kera ensa temagogo kyobonene kera ensa temagogo abantu nabo togo kumanya buya goetera se bikorubya obisiku nabo baseka buya watareganya buya oromororo kanisa tori komocha ekerekenene naki obo matewa obore na Yesu kera ensa temagogo kyomonene kera ensa temagogo kyomonene. Chaya ababino Ezeye twezi na maeditore Terorera egeseye Ebyaniko bigo etana egesira Kirogo na chibeso cha ombosa Amali na chisembi cha ombosa Obogima yesa tayo Obono bogima bosa Chaya ababino Ezeye twezi na maeditore
omosa amani na chisembi cha omosa omogima Yesu tayo omono mogima mosa tochaya abamino izitwensi na maeditore terorera eliseye ebyaniko migoetana elisira kirogo na chimeso cha omosa amani na chisembi cha omosa omogima Yesu tayo omono mogima mosa tochaya abamino izitwensi na maeditore terorera eliseye ebyaniko migoetana elisira kirogo na chimeso cha omosa amani na chisembi cha omosa omogima Yesu tayo omono mogima mosa ate mwaraja sore rorobora bugakobara rorobora bubaseriogoba rora Yesu masutotame omwegene Yesu ngangara sore Vive byane byonsi byabeiwe byonsi byabambirwe byonsi byabambirwe agacha ereko bogorya nobararobonge Yesu anyorete kabibogorye vive byane Vigare omororo omare merelia ogochena enkoro yane tindina egina nomosi borende ebibe byane byabambire yonsi byabambire agacha ereko bogorya nobararobonge Yesu anyorete kabibogorye bibe byane menyaso motoya tinkomotiga tareno mogoko botambe Nintereno mono votera senkoro Nebibe byane byabambire Yansi byabambire Yansi byabambire Agacha ereko bogorya Nobororobonge Yesu anyorete kabibogorye bibe byane Nyasaye nitare naye unaeno kwa tarete wate okoboko kwane inkwane naye boronge nintarara enjera buya Yesu ntare amonaye Tingotara ijeweka magano motindibodi amatema abuchire ababisana bangebo kira emerindo naye kurambate okoboko Munyamando Nyasaye
Ase oyorarire emame yo kuboke wangu chere
bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito kitachaniwa ase oyorarire emame yokoboke wango chere mwango ina maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe Tigaire tore moyo, tiga toro se chinchera cheito. Na tora somo nere tu koro kawa kiwa todo que na oh gakiaba mito abatu tigaire tore moyo, tiga toro se chinchera cheito. Na tora somo nere tu koro kawa kiwa todo que na bacheru. Remerera abamito itachaniwa ase oyorarire emambe yokoboke wango chere mwango ina maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito itachaniwa ase oyorarire emambe yokoboke wango chere mwango ina maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito kitachaniwa ase oyorarire emambe yokoboke wango chere mwango ina maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe abamito remerera abamito kitachaniwa ase oyorarire emambe yokoboke wango chere mwango ina maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito kitachaniwa ase oyorarire emambe yokoboke wango chere mwango ina maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito kitachaniwa ase oyorarire emambe yokoboke wango chere mwango ina maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe Sigo ikatokwe obugima bwetu nigo bore owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire korende goetera ase ogopa kwa yeso nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawate kobuwa ase tore sigo ikatokwe obugima bwetu nigo bore owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire korende goetera ase ogopa kwa yeso nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawate kobuwa ase tore nonya tokorera tigatorere tomwate ogosemeria emambia yokobokiwa ngocherekero torarorane n'abanjwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokwe
ogosemeria emambia yokobo kiwango cherekero torarora nenda banchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde. Chando yenseye, toye tige enseye, ekiagera mangana eritangani, aikire goeta he. Nonya tokorera, tiga torere tobate ogosemeria, emambia yokobo kiwango cherekero torarora nenda banchwa baito, baria bararete ase chindera, ntoirwe ase ense engia, asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde. Nonya tokorera, tiga torere tobate ogosemeria, emambia yokobo kiwango cherekero torarora nenda banchwa baito, baria bararete ase chindera, ntoirwe ase ense engia, asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde. Nonya tokorera, tiga torere tobate ogosemeria, emambia yokobo kiwango cherekero torarora nenda banchwa baito, baria bararete ase chindera, ntoirwe ase ense engia, asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde. Nonya tokorera, tiga torere tobate ogosemeria, emambia yokobo kiwango cherekero torarora nenda banchwa baito, baria bararete ase chindera, ntoirwe ase ense engia, asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde. Nonya tokorera, tiga torere tobate ogosemeria, emambia yokobo kiwango cherekero torarora nenda banchwa baito, baria bararete ase chindera, ntoirwe ase ense engia, asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde. Nonya tokorera, tiga torere tobate ogosemeria, emambia yokobo kiwango cherekero torarora nenda banchwa baito, baria bararete ase chindera, ntoirwe ase ense engia, asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde. Nonya tokorera, tiga torere tobate ogosemeria, emambia yokobo kiwango cherekero torarora nenda banchwa baito, baria bararete ase chindera, ntoirwe ase ense engia, asa